walking by, mesmerized by the eyes. I'm so high, they walking by, mesmerized by the eyes. Ebusiafo ya mama kwa baba de Nayas one adoshosu enyumre sa o hwe me efre me Mamalistic me gine mu mamia me nua ba oba papa no ho fe oba nyankopon de na ma enyinan original Nayas one Nayas one TV show no so hu me ma ne nya nwanwa enka se we hu Nayas nti ubeyi we fide na efia da bi me gine mama no efise we ti kwan kakra sabre o hwemia share tag obi na ka che ne say hey Nayas one TV show no koso de dende enti o daje de na o share na o tag na frobi na obi so frobi e say na die ensem no hey anu odin more fire and more levels and energy ye de brem ye jin krato aba entwa hu ko ba bia atwe me na me ba sesia I'm so high, they walking by, mesmerized by the eyes. I'm so high, they walking by. Ye ebusiafo se mo amunim se de ye no Nayas one adult show ni de ye kasafa aware wo ya kwala na by this time on na dia mesro parental guidance parents no munya modjuma ye ye adult show it's only for adults enye kwala program ye ba be ye de nyama e ba be hyehye so no last 2 weeks na ye oye nuaba oye wa ha obi baby sa say ona ka adult show nso e fa ware hu de na sanso de den then maybe wo ho a so benya orgasm agise wasa agise wa down ho agise wa tweke ansana we feel say yeah na be maybe okwa the moment I was start say wo sana umbisa ne scan po na wa start say why ma wo say ya enti asa susu e ka ware hu. Oh yes, you can't take dancing away from marriage. Enti enwumre we ye wo nanadwa wo fie ha. Nanadwa ba be kire wo sell your ba warefo a. Se otumi sa. Se otumi down ho. Se otumi bounce na twerk. Enti nanadwa ye nkwe.
we unyani bebia o agi se Nayas one adult show pe ene ebe kire wo se wo pese ye sign check ma wo pese kind dollars gu nsem wo pese more different currencies of money now so to me koto fie wo East Legon dia na ese asa no woto medeje because nanajo e kire yen se asa de osu usa obi abetumi asa de oyeye enye de me kra metia na me bugisa me danda me ho sa ai umi na mato me ranger money nyanwa because me di Nayas one adult show no me de hey anyway me kosoa me ka kire mo se me tini mu ma me nua ba papa bi Mrs. papa bi oba so no papa bi oba nenimu to say me hu dia me campo original Nayas one me tini ma na naji se we tu kwan kakra ai ohumia men ka say nye show ni ti unhwe debi Nayas one show na Mamalistic me na na mi di hu chia me amano nti eyi we fidie ni mfia manida kantaka TV na mum share Mr. Shio no bi so nya bi nhwe because education we are dey brown no so we are selfish na one share unue bia o ti baby obede na obehu nti Mr. share na ja comment fefefe eye adult show enye nkola show Mr. nti enya tem didie ni nyina ya odo na edi sua ade na educate ye hu se be obi aware bi a ese no obi aware bi a ese no na tumi agina ye an enwumre hey so nim se de ye no yen ye tumre a na ya tresie bibia ye de be bro obi ano ye ne professionals ena edili na najo ase ono wasa agini di wo Dubai. She's the only Ghanaian female dancer with a PhD degree. What the PhD wasamu? Inti anaju so biti ha me be chao se de be ya ube doggy unko pu utu se bi enwie na wan be nya yasiare inti mi di Dr. Mike Ebrel ene ye be kasa afa orgasm ho obi be bisa say what is orgasm I what is how ni ma de kro ene mi yesi corona ma obi anko ba bia ba me hey ode no holistic me di me ho abo Nayas one hey me di me ho abo Nayas one ye tumi etwa plane ticket ama Dr. Mofi Canada in fact otumi ko Canada to me ko America nyina onye Kumerican there be way oye American Mr. He's not a Kumerican inti enyumre ye wo Dr. Mike ewa ha obekire ade afa orgasm. Welcome, dog. Thank you. Nice to see you. Nice to meet you. In fact, many jebebre say me tunsa frɛ na obaye because say their corona system na ye ni ade no akwentu hu ye den. Nti many jebebre say me tunsa frɛ wa obaye nyame hira. Me da say. Okay, enyumre no. Ye read the comments bebre e wo online a enkrofo bebre ebisa say edien ene ye orgasm. Ena ebi musu bisa say ebi munim orgasm but then they don't even know how to reach the orgasm. Inti first of all ye bisa say edien ene orgasm. Orgasm is intense pleasure during intercourse no wunya. Rhythmic movements of the muscle. Hey. Doctor, we dey Mr. Brofo no na we breaking. Vaginal area and uterus. Okay. And anal area no during intercourse no. So we hit the intense pleasure now, which is the climax of intercourse now. Sana orgasm number physical, it could be psychological. Okay. Yes. Okay. Into the intense pleasure I will hit it in sexual intercourse no. And only orgasm. That means to say within the sexual intercourse no. So when to me I hit that intense pleasure now, there wouldn't be an orgasm. Orgasm number. Oh no, not at all. Wow. And my baby, any my dear friend orgasm. As a matter of fact, more than 50%. And we are men we are seeing half of them any experience orgasm that. Wow. Yes, some of them is due to culture, some of them they don't even know what it is. So be all cry a bona sumu cry on te say we need orgasm. And yet just the penetration.
Wow. Penetration, they say anybody can do that. But orgasm, ne ye baby Obano edu. Orgasm is not just for a woman, but bema also orgasm. But bema orgasm is so obvious. But oba no, any the most important one. Okay. I say and making sure so ban a reach orgasm. Okay. Wow. Etiefo, we dia unya ni baby ao. I just say Nayas one adult show so muti di okan almost 50% of women na ye was assist no ebi mu entumi reach orgasm. We mu nyina na di problems any issues eba ware mu. So hu sa de we nyina na so otutu hu anamo a ebe de na hu save your marriage. Okay, doctor. Dia me pese mi bisa sesi ani se ye ka se oba ne bema ho nkitahudie na e de mfaso pa na de brayen nipa. Nkitahudie no eboa bema eboa oba. Okay. In so many ways. We nipadua no esi ho no. So wunya sankitahu na ema bema ema wo ye. The number one painkiller side effect be no. Wow. It cure all kinds of pain. Wow. Depression and anxiety. Eyi enu so free ho. Wow. E increase with libido. Inti se bi oba bi e bi oso me de me pese me ne be me beda na se bibisa. And the self esteem ye low. But in kita ho sa no sexual intercourse no. Emma wo self esteem eso den ekosoro. E release chemicals bi go bloodstream no mo. I friend endorphins. I to say wakoye exercise. Now we feel so good. It's the same thing. Emma wo skin color nice. Emma wo trim brighty shiny. Emma wo nails kura fuye. Into obi ho a se bi obonse nenim pimples bi anye normally we pa 21 24 now. You don't need pimples. As a matter of fact, teenage years. But we do 30 years, 25 now with pimples and this animal no. If you have during intercourse or crying, it may take up because Emma was skin no, kama. Bro, for friend, you are glowing. And if you are in love with somebody, will be crying now. Next in Panopelbaka. Sa kasa na one kasa of phones ne sa sere ne sa nyoma na e release chemicals bigum. Emma was skin no. E brighty. Intina kose ne beka ho a. Na se sia why kama. Etiefo we di ani mu amo hweye. Hey, se menimu da e de emu bi no mu de afa na. Hey! Hey, e anopa me de betwi mesi. Anajo me de be say eno na be me lunch. Dinner, supper, dessert, baby, because Dr. Mameti say, and my skin crack a glow, ne mammy more a crave for me who's was high affair. Yes. It's in obia or woho. No, Becca say, me dear, a dear Diana mimpe, and me interested because I say me hard, and I say me person may have me body no, Sani pano, assemble now Becca treno. That's how we exercise, I won't have a body. Okay. It's the same thing. Sexual intercourse exercise for the bloodstream and the whole body. Ain't in enya de boni. Ade anyame abo. A odi amaye enya de boni. Inti dia say udu pempesu bi ese wo ya. You have to do it because benefits no doso. Untumi nde yie kura anase wo headache, oba wo headache. Pa. Na so nya sant nkita ho na. Etumi take Inti benefits to say dia mekan no. Eboa wo nyoma bebree mu. Inti enya de boni kura. Yo, doctor. Nyamini nukrede mi matete se te se ye mre se obinya stroke. Yesi o nipa no oye ma asem dodo especially mema no. Ena oye ma asem dodo ena ontena fa akode bia no de ni bema to ni nanta odi chinchi ma bebre so inti na stroke ache no. But wo hwe dia wo ka kire me a na just say it's quite the opposite. Absolutely. It's no like not just say yenya wrong perception and I say I didn't yeah omudi sa obi a wenya stroke na omudi sa de ne tag no. Nioma bi wo hwa ya kan ma na che nti you feel say eye no kore be myth enye fact. Okay. So won. Ade ba ko a sexual intercourse into me say wakoma enye strong enough enye ma but any other person eboa with cardiovascular system eboa wakoma no because wo ko wo bani na it is how we exercise eboa wakoma but so wo fa endro bi a e affect wakoma eno no entumi mo so won enti se ka se stroke the content ni panye stroke na se moja entumi nko wutiri mu a na wunya stroke
moja into me kutrima in less than 2 seconds, 1 minute. One side of the brain is dead. It is the left side in the right side into me yejuma. Right side of the brain in left side into me yejuma. Nacha say enye edie bebrebe no and a stroke eba. So wakuma enye strong enough. Adukonti a sebio e mema ni bi omo no yeremo da omu ni problem but so ne mistress koda ne mpena ekoda you say when you heart attack because the mistress now work overworking no so ho enti so wakoma anye strong enough and ndro bi wo ho na so wo fa you can have sex every day. Okay. Won't me. So that is the flip side of it. But on the other hand, sexual intercourse, is a very, very good thing for the body, medically. Wow. We just say, mo shemi nyina we just say in fact, edie eye be mani oba ho kitahudie no eye. But so she na se bia ununum edro bia na doctor di wato edro bi se onum na so wo hwe wakoma ne ade na se nkoye ma menye ni too much. Sa na doctor amayate ase but so wo okay na uni akoma yare bia dia menua ende na sokodia ye di twi asie na to say me say otena Mamalistic we hu na mane me si okwadware na me de tan no obedidi na me de tan no menye nya me ho ebse Nayas one mama ti ase say eno a form of exercise and a mami glow e mami skin ebe na hano no me you doctor pempeso ben na oba anase bema onbehu say yes afede me ho aba like me reaching me level of orgasm. Is it like duration of hours? The entire me be sasa and say obi o si o me kofa aba me bi obutu mi swa 2 minutes ne ho aba sana my be kan obi say akwa bi a me kohia no ogina me so sa 4 hours na so sorry intinu empempe so ben na say uhun say yeah me reaching me orgasm. Orgasm, no, there are so many ways to get it. Enye penetration pe, ena utuminya orgasm, clitoral orgasm ho, vaginal orgasm, and anal orgasm, eso so ho. Enti no, so bijina also for more than 30 minutes, no wakofa baby, because sexual intercourse between 3 to 7 minutes, ese bema no ejaculate. Between 3 to 7 minutes. Okay. Ese bema no ejaculate. Anything 20-30 minutes, edro bi a wakofa. Okay. And sometimes when it's a bear man no man sa, it may affect ejaculation period. It take it a little bit. And as we consume caffeine, and as we consume a drew beer, a one market in the brain, what they have a command. Because we bet me, Obano so sa, Obano, Opeso enjoy and as Opeso prano. That is the difference. So, but doctor, where they mean chawano, you maybe swa, say na make us obana, so see upesa uprana na, obana subesakas, now the obutu miswa 5 minutes, was sorry, so we okay. Maybe you okay, Sambrabium. It's okay, sir. Bearman be recuperate, obey Jina home. No was sign abebium. So ni yarebi one hoa. So, remember what yarebi bra, they don't omonka. So, obi oha emotional problem obi oha na dwen bo oba sebi oba to ho kra na enioma eba obi wansa na oba ne be yi ne ho kra obe kompa no so na it's already out so enti no your problems wo aware no mu a ese ye ka ho asem but say we need problem be dia we are younger you can go as long as you want but ebedu baby no na bia we di 40 years 50 years no o testosterone level no be man akofom. Because that's a matter of medical after 25, now I started drop. And you say we did 50 and 60. After 25, now testosterone level air drop. So we are bema. But Obadiah, we did 60 years so, 70 years so, you can go as long as you got more receiving end, So and a bema also release he has energy, it may run 3 miles. And it's all tunable or recuperate. No samba back for second round, third round. Who are kumana ubit me ayen kwa dia. It's okay.
Wow. It's here for any mom with her in. I hope say Uguso share. I hope say o tag you be so. Where dear, ye try who say see a quadrin crato, na ya bass see ya. Men ko baby, I'm a feeding ender her. I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so hot, I can't lie, mesmerized by these eyes. I'm so hot, I can't lie. Oh, mom share in Naya sign ababium. Mr. Jow comment. Me de share ni de hear me pound. Because one share, obi so nye bi nhwe. Nti sabra wo hwe me ni de koso ana share mami. Na mom se o pese o sponsor your program we ya. Aye the Nayas Ado show na. Mr. Obe contact here was 0244 506706 0244 506706. Mr. Sponsorship ni here because show we dear. Na just say no one sponsor Nayas Ado show na. The Nayas Ado show na. Na just say I mean, just who do products in air then? Ye ne betumi asell am because we have all the marketing strategies. Mr. Pabra na ye tomo ye twam. Doc. Wow. Topic ye discuss here na o ka say like ushana say wo akoma yare bia na we an esa wo hwe se de be ya unko stress o too much no. Comment e ba no Encrofo say, me from Accra, or say, wow, this is very, very educative. Thank you, Doc. Or that was it. Inti, Doctor, you call your question so. There may be some say, position bena ubedu a ubehun say, we reach orgasm. Position bena ubedu and I say, oba, say they are can now say, bema dear, at least nunca 5 to 3 to 7 minutes. 7 minutes. But Oba nso Oba orgasm ana. Oba orgasm. Oba orgasm there's obi ohwa na make an obi ohwa onya clitoral orgasm. Obi ohwa onya vaginal orgasm. Obi ohwa onya combo, the clitoris and the vaginal. Obi also so onya anal orgasm. And at any point in time, there say wo partner no ohu dia oba ne pe. And also say communication. Oba ni tumi kire no dia ono etumi hite orgasm say woni ni panana anti ache wonim de ope so won nti utumi straight up utumi make sure so oba no aye okay because oba ni ye okay na then you are fine session na cause enye be ma ne pe ehura se oba no so na 1 2 bam na be ma na so na wada na na wada na oba no enya ahwe and remember be crying to me be so oba no so anye bia no we okay ana not to say ushema communication. Communications are a key. Wow. In any relationship, and most important the sexual relationship because bear man bit me a catch or ban bit me a catch bear man. So it be a way and a way mamia and I said this touch not too fast, not too too hard, gentle. Or we also saw penny fast. And see dear or ban a penno and I watch reno. Nina started from the very first time. Obani yebi. Ebi a time or yeah the very first time no be man no ni share no na gidi. Emotional e kuni trim. Enti wo be ma foforo ana se third person obi share no. Na se wan koye ni gidi a. Orgasm na ma. Oh okay. Because eno de ahye ase. Dia on the other side of the coin so the ahye ase no so ye obi a or stimulating from lips to breast to ears neck and so we do ase ho na and also so prepare oba no oba is like an oven in a bed oven ube bake asa warm oven na kakra and so the ade na hye and me ma na ye de ma call dem ma kidigidi ya tete om dross na oba ni nya hwe nti so wo ne kasa no so enye se we be do dem sex doesn't start in the bedroom or we dwumom no was starting in a bon komo okay can some go na some because women like to hear the corner sumo no reflect it e ba say ho so because obetimi ni oba bakra e ma sabio no ho afo obetimi ni na akasa e ma sabio no ho afo words e be fi we no mebeba e be to na so mtini esi we ma de o masum ye omode sa na nyankopo create ma enti sa session na course no enye dem na start wo
say be a wedding amoko anase party bi na mako anase bi ehɔ na start talk kasa one ne bekasa nkita ho one ne beka even the way you hold the woman one ne sa anase one ne nama sa nneoma touches no nyina no ansa no bedu efie no na wa building it up dada ntema orgasm no e flow wow so ho entenye so ya badam na etetete nneoma no obi okra one ne yire anase ne boyfriend ne girlfriend am onso no muda touch healing into to me touch obi a even hugging is healing wow it's the same thing as a war relationship where you need to hug you need to touch obi also when I would hu keka me dodo ebi ono so that is what he's used to so ho anti-sanity pacho you hey we dear enya na aka minimu da say touch healing say dear Mamalistic oh hemia hey activate your touching system no because Dr. Mama Tia says oh hage cramp no healing hey Nayas 1 the Nayas 1 adult show we pe ahapo any Kantaka TV pe na obenya education we so emema na moye mun se chibare de dendi uko ofom uko edwuma baya kweku maame kwesi maame besin na me nkodim o bra na aden I na your sister na sa nti wo ye ni se gidi wo de no koto ho biem na me naso wo de oro ho apeja odua kpankpankpan ho aba wa sorry nti sister no wan jeje ho no we hu sister no ama o sound wanya baby darling iti we hu ana debut enye ne sabium doctor say eye communication ye building no eye process say uni mi ye we uni mi nyan kita hundie iti unya nka ye mpo nya che say baby afodada iti udi rema putu anyway yeah, so doctor udi kan ka say your clitoral orgasm I was like really me tibida me pacho che mi mu na we I am there like so I guess I focus a clitoris wo share oba no asia the very tiny part na your friend no etwaba no ketwa na ewo soro no eno na your friend clitoris ewo brofum na eno need the most sensitive area of oba no okay. Yes and it is obe say oba ne attain orgasm that is where you start from by stimulating into to me stimulate oba no what one sa you know ebe ekaka ho but enya ade se wo ye ni gidigidi I just say bi obema so de no ano no and the most very sensitive part so wo just shaft no ni ti no ano no ebe most sensitive helmet yes what do we think oka yasem is the same thing with oba no so enye se wo ye ni gidigidi enti no ehɔ no na we start to say stimulate oba no we to me stimulating it to edu purpose sometimes we beti noises no say any da or no abeka atro we ye too hard so a bonso we so wonsam and to me finding the sweet spot na just say dia we ye be ne de na wa ye eno we dia ama no okay yes iti no doc Mr. Sesi ano de we na clitoris no clitoris ni de was ropa no ketwa na was ropa no okay eno na clitoris no inti afrefo amo hwen Mr. Bema na wakosua concrete wakosua kponkpo na onsem aye bare de den dia we hu hwe anyi enfam betwi Mr. enfam betwi na ho no doctor say they very sensitive na wan koye kra man be hyehye no oso ye aboko unim say onsem ye dia bra kopa no nti o efedwuru nsem na enyemre onsem aye dry de den dia enfam be pra no say de be oba no nso obenya tenka otena nko na me wife chiti sanya man kitinkiti we na de ni nyina aba na usa kada it was 3 na ye miensa enti top one no any clitoris and na maka ho dada no na vaginal yi na nkasa no bebia
bema no be wura nankasa no ɛhɔ so another area for clitoris and na meka obi wɔ hɔ a onya vaginal orgasm obi wɔ hɔ a onya clitoris and obi also so onya mienu no I friend a combo obi nya clitoris ne vaginal area no enti no so we obi a wo girlfriend and as a wife pɛ tongue na utumi use ewo clitoral area no de ma no na wa sign the one sa so afa ase de no enti wo man combo no obi o ho experience bi da but normally wo don sa hye mu a enye se ekọ na epie keke eye for my you can say your free be come here oh I say they wo frɛ obi no okay enti ekọ mu a say won sa no esam back because G spot no was the other side. Into we say come na we yes na we twi G spot no so eboa emoba no enya orgasm. Wow. Na doc won say tokro no ba ko bi wo ho a eho na ye junsofa. Na eho no so eho so atinka bi wo ho ana. Urethra no is just opening for a junso no. But sa whole area no fiti clitoris ne ba urethra nano ba vaginal nano ni nyina sa whole area no sensitive. Okay. Enti no sa ho ni nyina no betumi die agro. Okay. Yes. Enti wo fie na wo hwa mi ana say online kra na wo hwa. It's all up to you say wo be hu baby a partner no baby e ne de. Eni en dia wo search na hu baby e ne de dia yenkoko a non stop. Anyway, doctor, we dey Mr. Me bisa o baby so wo ho a like ubisa na o se mi de mi nim baby amaten kan wo sa nipa no oye okay ana se ena na make say we ofe we asi eman nyina 53 to 56% experience orgasm da more than 50% experience orgasm da o experience da but ubisa ni se o ebia if na ye soma o se o mi de mi nim intine no wo be ma na se o hwehwe won wo bema no ese wo yire anasa wo girlfriend wutumi hu ni baby ne de because the very first time I woni meet here no ese wo ye what you call body search into wo be touch places wo be bisa no so you know obi o ha wo don sa ko baby pe no wo kuso mu wo enso ha sei ana ye ni sei ento o baby wo party bia any day so we nima na we nim but so no nim obetimi aka akira but me prefer say be ma no mo be search no na we hu ono ankasa be hu baby a ade no yo mati dia doctor da kan no o say e wo be ma na sedie say wo be ba be hwehwe na wa we hu sa na oyire so a wo tie mi no e say wo study ukunu na ho baby e ne de na wo be nyampo say be ma wa ware o no na we hu ni baby e ne de oh sister wo twende enu no na say sika no unkampo dia wo pe no unya bie wano a na say basa okay doc tesia no na say in all no ye ka orgasm obi a o hwe ebi a na obi o asesia na otinu in general no de na ye orgasm so in general an orgasm ne ye you can say intense pleasure meaning me can with you why ye ade no ma aye oba ne de anase bema ne de bema de is so obvious we be hu say we release ejaculation is another word for orgasm na oba ejaculation so wo ho but chisa we are very very intelligent the way who saw bano ejaculate because sometimes you know a bat is a way be a pipe. Oh, okay. Or baby, enya junso, very clean, enya junso. Cover baby feel so a junso, enya junso. Fluid kakre bi wom, ena etumi ba obi dear baby bree. Obi so dear bucket bi. And a bi also so etu se na ba etumi tu kosro, ti se pipe pie no. E ma bi yesa. Etumi yeto so na ne body no move or the whole but the body no move nti wo hate orgasm na that is what happens to you and you know what say when you
ne wo anal area ni nyina move muscles no move ene na kire so ba no hit orgasm e ma bebrede ne ba kakra bi e wo yinsa ba be ma no so very good obetumi hu so wa ba na so ma ene bi wo so ba ne ba otumi ye sounds ebi moni ebi kasa ebi you know they are very intense with their nails so be ma no so na so be so mu in such a way that we be hu say bibisa ekoso. Wow. Doctor, we dear that's a pa say your tone suffer wa obaye. I mean sure because minim say omo share no omenya education na so omunya. Me ameti ase me sua me ama bebre film e na me gidi pa so say wa o hwe me no so we nya efuto bebre film. Say dia me kan yen the Nayas adult show. Metnemu ma oba pa. Mese safo papa bi enwumre so magidi dwa enye bone so ono ano de ahenche na hyem efse wetu kwan kakra but enche obesa ba be kan ho enti se uhu mi wo so a e ma na enya onwanwa efise oba pa nkasa e na awa ode ni me enti mi so meji me ho mna doc we facha o final words so viewers ni ade e na obi pese o contact wa because in fact wa hiti some note bia obi pese o be contact into o final words e na o contact. Okay, final words say ma bebre aware say because e bia be ma no see so no o hia ma no mo ye enwoma bi a e ma ne ye de nti ko ware on say emema bi wo ho a me de me po ba wa say on ware ye no so ko ware dia o pe virgin ana so po ba on say so ba no o ye virgin on say ono so afi na wa start onim ho hwe nti be ma na so nya abotre so be so ware virgin be so ware good girl a e so nya abotre na wo kire no no tumi boa na wo say hwan na wa ko ware hwan so wo ena obi also so a be ma no o ye frustrated nti e de aware say ye ba ana se be ma no kwa bonten e ko hwehwe obi foforo because ka say oba we de mini ni hia ye sonko because na yiri na waware no ebia na yiri ni mo hwe ebi also so be ma ni mo hwe so wo nti ene na de aware say ye eba nti number 1 key e communication. Thank you. Relationship there e communication when to me an communicate a bibi how na when to me anka bibi hye omu na when to me anka e say aware but sexual intercourse no number 1 thing a ma oba ne be ma etumi come together say enu ni ho a there is no relationship. Wow. Say enu ni ho a there is no relationship. And I say the adults are kind. I say communication is the key. Sister, bra, eya jeje ho, ya kasa. Oh, kofi papa, fa bra down kakra, fe twitwi so, fa wom, fa fanche. Oh say okokona ho na, ene rewura me. Kasa ka kire no. Eya wo sesa no fo ne de gu anim sa na ese pillow na ma bibi yeme. Communication, sister kasa jeje ho. Doc ye da se obaye. Na ebom ye twa ye ho abasesia na najo aye ready o se obekire o se o ye oba warefo a se otumi sa kire ukunu na pounds ne dollars no e flow sa ye twa ye ho aba. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't lie. I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't lie. Yeah, Nana Joa, why dear, in fact, many are Japan because as I wait, dear, wow, sha, a better na papa no untia, and as a better now also in your papa be because the idea say a chewa. Imagine, papa no, or Betty and Cassa. Anyway, share na pese sponsor program na, Mr. Numbers no, a screen so. Na 0244 506706 0244 506706 Mr. Pow product ne bra na yen toma wa ye twen yo ye call second show no so na se de ya me maame oye no wa oni se na ya so one die on disappointed da me guest no hey
Me wa American baako wa ha. Ana me wa the Queen of Accra. Just no ahwene pankasa. Sister, ohun ni na esisi fam krampo na. Eya ade a esa obehwe ye kra behwe. Enwumre me wa bra ho fe. Bra no ono na vanvika hu ni sia na ne yam ahye no. Os hey guy o ye threat mami. Ni so ho fe bi mada. Hey, me introduce. Hey, Miami bra Sunsum. Sunsum akwaba. We just so many of us. I'm afraid they jaro say. I mean, I should have. The last time who name me to see when I say go which is hano. So we are said the only call when you man be so cold and E fatal. but that's a far. Najat. Mamalistic. Some me catch you must say Najat no hunna. Sister, share 9 enumere or say or 7 legs. When we 9, we unwo baby I just said the Nayas ado show so pe. Enyume be din komo. We dey find say nya wo pese but sikeni bi otiase. My story nembra. Ware papa bia na washada so yi pa na wo ye de abayiwa yi panyina e de ma no ohwe no ma ebison abayiwa yi abusua animpo ne namfofo nyina eso papa ye kana semi nso sabie buru sabie nyaado sabie kronto ohwe no ni so si a ne ho tan yi pa anso ho awo ne suban bi nso a na ewo ne so no na enka sen na de twa wo kora ene se papa yi ye bibia enye ne kwan so na obayi pe ne ho asem se okoka ana impo okotene no a se ye ni na papa yi e kantam ejai ana sempo agu aware no abedwafo ene ahwefo asem a edapono so ni ewu ye je ne sen the Nayas adult show so eni Yesika akum ejini kwokwo no asem na da ho. Intino Najat me sase feel so. Situation eba ni say ya so woni oba na e de na obeye. Well, me da me mame asese wa frɛ me aba ejumedie yi so. Na Mamalistic. Unse ewiase ayeden. Ena ye nyina nso infomso aye ho. Obi wo ha no ho efe. Obi wo ho nso a yalanta like obi a wo ho a infomso wo no ho. Ena sese anu nso sika. Yes, nobody is ugly because sika siese nipa. Enti se me ni obi wo ho na so hwe me na oye bibia ama me a. Bini ne betina because sika betimi esiese no. Emma bebre wo ho no ma sebi no munni shape o munni ton munni we basika etimi ayere esiese na hu na obeka se enye gewe na danu mi hu na ne hu tantantan so sika esiese nipa na se bema no sunsu no on pni correction nipa sebi nipa ye mistakes we are prone to mistakes ena advice no so 1 or 2 so yetiminya advice every penny bi ho sometimes akola kwatimi den advice na akola advice wa ana penny advice wa you take it in good faith na wait tie enya bone so mira say pacho ye ni say enye ni say ye ni say ewom say bema no onye both outwardly or inwardly but who your ba una onim say na obe krokro na afa una onim de obe kan una onim de edina ewo na koma so onim say wo kan obeye bema bia like otie nsem otie oba odon so odo yi a ordinary dream beto ho aka say me yiri ana me girl yama me partner yi asem o kan de enua na eden eko Intino se metie dia o pache ni ya na che se bema no ompe no but ehwe bi a o hwe unti no wo betena ho saa me pacho dabi say odo with time eba sometimes ne betimi aba say ompe no but uni nipa na tena che we hu se ne otie ni suni ni ban ni bibia love grows eye kaka odo na sika nso ma odo ba sika etimi ma odo ba unno nipa ko no kra as long as otiti hye wa no ne wo ma me ni webusuafo no odo ne beba nti na be kasa that is o hwe mu na deep down no
Odo ne eni ho. Ba sika ni nti is growing bit by bit. Okay. Sunsum, we dey wa sempa waje atum se odo no eni ho. Ba sika ni nti. Nti we so ye oyiri pa. E de na ka wo be ye. Me da wase Yakopon shira obi a na me da me fans o mo hwe me. Na Nayas mo so wa dey wetu kwan. Wetu kwan kakra. Be bia Nayas obi a Yakopon shira no. Me chia ni kunu o Germany. Opema asem pa Yakopon shira ni kunu. Nayas be bia obi a me chia wo. Ana me chia me na so. Na nsi da me tese wo di ni birthday enra. Eye papa kantanka. Papa ne me pena asem se unim se me jia ne da. Oh sa. Asumiti me so no ho da na me ne bobo. Me pena asem papa kanka ne ba ne me dwa no. Said the whole family, me whole for Ghana house, now whole for Kitana dear. The person who can tank a ban to me free her, family couldn't fee. Yakopon shall be a mechia or Subempa, or softful or Subempa. Papa is a penassampa, and I'm a champ papa, Eric or self from Pong. Now, maybe as some now more canon. I am a department Marco Faba. So, tea as some now all cana, Sikentina, Oko. I have sometimes on until a mamuya problem. The star once again be who na first after be who so buy who no enye easy so the star who na ku oba bi da na ku oba bi da ha money blisika mo ye irate woni se nipa yi ne ho tan ompe no woni feelings bi ama sometimes ye wo oba bi kra ho no ma ye celebrities no asa patapa and then the stardom kra bi anko wonya get dem ka so timase aso tim se patapa o le star anti na bi a woni ne koda se wo de be fans aso na ku deep a ompe no Sunsum. Mimi say me careful. Careful na me yen say. Me say me celebrity. A man na mo ba me life from no. Obi wo ha nye odo no o ma wo. E because of star na wo ye nti. Woni say wo sika first. So ba bi ehun celebrity ade obedwen first e sika. Woni say wo ye star, wo ba TV so. Sika wo je doson, ana say bia nyema wo ye doson. Onye me che no. Apart from sika no o stardom so ka ho because on so no na ma oje fans baby odu be ko bi me plan sunsum akoya ni portfolio me plan no me plan patapa hwele wen ne ho be na efe so kwa le wen oba one ne be da no wan ka sa whisker kra odi no hwe sa na ho po ay stardom eti emma mo problem won say asema wo pon eti Yakopon abo aba wiase no wan fa ho fa nka ho ye obi wo ha no ho tan won nkura blem eso onyina ne ho be efe enye sika wo ebia na oyo hiani aso nye guess aba bibia yesika na ge ye trek wo ha da me hwe pa asa me hwe na asa me hwe me mai na ta so sole eto oba ye sa de na me temperature ko high aso nkoma na wo ne doctor ejide kire se chese Ghana ha de oba ma o style e won pasa wo se otua dem ka sa o tumase Me tie pa Sunsum. se se o no ba koda e wo se otua this a bear man so odoma wa ma feelings na free mu ma atenka na wo ma no feelings na wo na bia nko de be wale aboa odache no ma ne hu se me ma yeso adwen hey me I think fast na me ka kire wo Sunsum say ye bisa na samu entua say etu betwa. Maame enti obi ni obi edi hia enne omoye asikafo aso bia na ahyase no ne be ma no wo ho no na be ma ni biu na obi kura oba no ho feche be ma no eso nam se oba no wo akomapa ene odo a wo ma nti wonna dihia saa ene omo be yeyi ene so be ka ne sei eso ne hu oba bia mamisika hu oba bia mamisika obetima di oba number ne ade eche be frɛ no o te se wase me hu ni ekwama de na me hu me hu na hu didi ene me hu so abebe Na jat person kasa. Oba wo no maintenance ye fe bibi maintenance akoye se wakoto car no betwi ni saa unsiesie unko humfa computer unko change oil unko ye hwe e wo se wo di computer na unko change oil na unko ye obi a petrol obeto petrol egu mbe ye se utwi car na saa unto petrol dabi me busa question enipa maintenance Yakopon na maintenance sika se siano we are in 21st century se siano surgery saba inoma bebre aba se na se ko bi kwa ye clitoris surgery wakoye ni clitoris ni tweba no Se no na jat o kasa obi akwakoye ni tweba surgery no doctor so amaya te ase se e tweba no
feelings wo ho se wakoyi natural one anyankopɔ de ama no e na odi artificial akokeka wo ni pa biem nti no se sika na wo pre na wakofe sika na wo pre eni je ben pa na obenye film biom on say imema no imema bi won omu ye very selective pa na girl you oni tun na ne no fo sha na oye say ma imema no you mu na mu pushing man to all those things Pacho mami na no sisi ya. Okoto mpaboa se okwa ohwem hu de e fansa na wato. Okoto atale a ohwem hu de efe. Anu nti na bema tisika kwa wale oba ope no. Obi pekese, obi pefiafia. Obi pedani soso, obi pedani afon. Ya me kasa otimase. Me ga bi hu mo Sunsum. Enye o stardom wani nu echime. Uye cute guy. Ya me kasa otimase. O se nye mesika wo because of me ni keke no de pemase. Na Sunsum. O na me che no. Enti o ka maintenance ya. Enipa maintenance enyankopon na eye enyi nipa na we se okoye se me na ye pra na hospital na beko na doctor na be hwe na o ka se makoye me to surgery makoye me no for surgery na me no koda na me komia onofo na se rubber na shemu a me no ba Sunsum unji ndu se te se de enipa e na me obi sin etumi ye ne ya na wakotu utu esi atokro da ho eye ni ya wakotu na wa hye foforo se no susu maintenance me pa cha o se ene wo twa enye pe ni na aka ni pedua no bema ntimi ntu nse enwe bema ono koda a ontimi ntu nse enwe wo se wo de yede eye wo twa ene ono beda eye onofo ene obeso manya feelings o nya me chen aya sometimes mamu ntwi ska bebere wo ma bema no man good styles mani hu se wo pe no ye di ope ma no ono na bedwin hu se ma me yi pe me ete wo se me to ade we je che no aso se wo no wo ye style ba ko na ade che na ko bu se ska be mo ye fast na wo nyansafo no obi hu se wo sika nti na wo ba mi chawa no wo no sika no so no eno na first house ne ba o de sign check so ho sisi ana ma sika wo ye style stars na wo wi asibia na wo ye se me empower bi sika ma me na je me die no upese wo sa mi di anya me jaje me pe no anya ma me we die scan die me masa so we be ma who nim say who nyefa why do you want to go in for a beautiful lady who super say wonanti na oba no so shada o say yes me ni oba na nanti nti o say sika kom me ntwa no ma me nya ga bi wo ho na ga no because of my star no me sika nti no ba me hu say sa anya ma no ase dem siko di ga no e ma ni feel ye no me ma interpretation cross wanje na che se dade bi twa dade what ya say oba bi ho no ma ohia feelings wodim styles ye pass bi a mema wo hie mu no bi antimi wo so no Sunsum so bi hwese dia wano ya odi bom a me pa cho obi de ni susu bi a de ogina na so ma no de me fa momu da ene me nje sa de ne bi eno so nyina ka ho eno so ka ho kan want doctor no wa kan wa so no nkoye obe me pa cho wa kan wa ha obi de no mu dipam ese bi a ono mfa na no mum ma no am de kan bible me fa ko bo adim Bible krona se fa kaiser dia ma kaiser yakopon bo ade wi ama se fa hye oba ya ase no wonya feelings wa ka se fo ano onim se wa no wo ha bia nko ma okote Sunsum mi twa no na mu a mu pese oba no so fa ma ade no so hye na no no so se una ba ye me nye aya una wo pe se me se fa wa no ye na se se me ge ma ka se only keme onye me mu ka se BJ ya blow job first me ke ka ta fa me kwate blow job mu na mo sa na ma le ba get skani blow sikani blow se ta fa ma me a wo blow job ma me wiase ayedin se si ampo corona bi ayedin it is we no obi na no hu nyefe no person oyede o hwe be just o person o hwe oye bibi ama o tale hu o person o kire se wiase ayedin a unyonku baby susu eye ejuma ama sese obegina na okasa onkasa wiase ayedin sese obaby krampo to me bua be ma mo ware obaby to me toka eche be ma nti adenti na wo ye oba na wo de onkwasi corona ba wiase ayedin ti peskeni na ware because only doctor edim komo no doctor kasa no oba ko do dem a e wo se wo touch no e wo se osusu ni mani feelings ba ahyewofo de e unko ahyewo lada ho o ma wo so ni mo ano I said that in fashion na menko and I show for money feelings and I'm feelings me ncha we tawo me say say wo ba show se si na be fa wa Sunsum e de na ba ye Sunsum me ncha wa no Mamalistic yes that inside wo hoyi ye de edwuma me twetwe kotia edwuma fia
Edie bi also ya papa Nkan say we sha be ma o ya kwadro na wada hotu say betena so say ejuma no dem pa obi wo ho so onim die odi be twi usan be wie na wase nyina ye kro ejuma do say obi sese na yeti hoyi obi ye presenter ejuma obi act ejuma sanso na ahya won so ye ejuma sanso na edie so ye ejuma nti ufiri ala kase koya ahya wa be o da bi obi ani ni gabi ejuma bi wa utimi kase ejuma mebusa wo onye scam film akoba ahya wo na ma 50 million ana ma 100 million wo de tna akoba ahya ebusiafo gabi o me say tna akoba ahya wo fia o ba ho fita ejuma bibia bebre usike bia ejuma am robbing kra ejuma because also offer who taxes also offer who plus also adwin ordinam it is a me corner me chu got na me de mensa me de mano me bossu ejuma it ya was a utria na wo ya hu maintenance utria na utria aha ese mu no guess na maba no me je Sunsum Ahuofe ntia me se me wale broni no broni nim se o ye ni kunu enti ya abrabo no wo bo se oti ase se wale na wa wale no forever on for wachida jamaica so timase eso nya guess na ba no na nsi ame ba na ekun ge ba kun kumase na ye me yese ada ya okoje iPhone hwe eso ade ekita we ntonto la but ma to 50 minutes se na show na afa eso ni padua na wu a o mba biem eso nya guess aba se o ka so ma dog kura no o charge wo ho Sunsum unse the amemeka ne say emema no won e na akwese because oba say no be maybe apa oba oye ni very neat be maybe apa oba oye kama nti efa ne say we hia be ma bi na okono ho a wo pese ohun ye hwiam wo pese o hia jeans string wo pese obo brazier bi na kama very neat sanama we nyina all I can say be ma bi apa oba oye oh that say you can't take that away Sunsum e so we very neat who say Sunsum a wo ba TV so ni ade na say bia me nu ebenya data me to me nya me ho basa e fa me Sunsum na ne kasa me pacho me adru me so aya me kasa o yesa me mo so me kasa ma me kasa be ma se si a woni me deti a wo kasa wo kuhia be ma e wo so wudi hu ni no na se woni sika wo de beto wig woni sika de beto makeups wa woni se wo die wo yo hie ni woni bi be ma so a wo ko no be se wudi hu ni e die na obeye edie na meye no oh se me dia be fa me ho mebo mo dia fa me ho wa nye sika anye makeup so nye sika to rega be ma no nko de nche so meko bata un se mako pre anase ko busa na me nyimi yi wa no tie e na me che no se me say no mebo mo dia se de be a meko e kwan bi a mefa so me very neat no because me ba be show no minim se bia onu na ofo anase obi na na ma yo obi ha o yo hie ni o si want me ne na ta le ba kope sebi so ukofa oba na ne twe bon a obesa akofa ne biom ma di bi da me di ye na ebon me ko to aduro ma no e ma no ko enti enye sika na ade ko to eduro na sika na yesai si enye sika na ade ko to eduro me ko na 20 cedi me ko na nka ye 1 million bi aka me nto wo hu ndezi a wo ya be ma na se woni sika nti unya oba ho dabi usi owapo na oka say oba be ma na se woni choice what I say it is oba no sebi o wa ye ni ti rough as a bodan for nam ni hu fin ni hu boni adade u na be frɛ no u hu no kra na be frɛ no kra eye sika na odi be siesie oba no sika na odi be to show sika na odi be to week sika na odi be yese itu ba che se ukofo oba na u fa sika hyehyɛ no na u fa siesie no odi no hu fin sa na be di wechi akọ bebi a wo sika asem na wo ebusiafo aha ye na jat ni Sunsum eba aha aye de ye Mr. Koswaja o comment na share mami ye je nkrato abasisia I'm so happy watching my mesmerized 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 I'm so happy watching yo se o hwe me a Mr. se o be share program na amame na o pese o sponsor so a numbers ne be ba screen so na wa frɛ yen
o friend ya ye ne obedi nkomo fefefe na aton product no so ama enyumre sunsu ene Najat ene de ahyehye so Najat obi comment about online obi say I can see Najat is a gold digger. Yes, it's a gold digger. Asembe na woka Gold digger die sesi ano. Obia because baby ayedin. Enti me beda ho na yusu mi ye na twi mi na ye bibia na ade ti me kwa uma me hwe me didi me tosho me those things be man na push him ma to do whatever they are doing be man na push him ba to go sell me ko be ma ho just wa ball bill crans na oyeden oba but enyi na so omu fault so omu nji ntumu so da because oba aba won chen ya oba no abeda obetwi ne saa for you know kra no wa ma oba na wasa de kra ne se wasa da ho ama wat na so etwi ne se etwi na ama ade ache na ade ache kra 5 cd no ama no si kofi wanka se oba no kra how would you feel who be man no kra this scan when you say wo this scan e man nti se o ka se na unsusu se youth na omoba no udi adwen bi eto omutimu se be man na se emomuska be man na se ehwom so say bia youth ni be dwen se I can equally work and me ankasa menya misika be man ni bi kra po kakra odi be man me no me fa ni sa as long as wo chi ade na wudi ade ni de e wo se wutria okay usu oba na as long as wo kwa da ho ma ni di wo na oye ose no oye ose ni de e wo se wo je no because untimi fa nchesa wo untimi fa onwa wo ba ko hweka onware wo ye ochia na wase ja wesi ho na e wo se obi fufuro e ba be fa we chia ma de no kwa tese agogo we nya ho hwe na be ma bia ne pedi be ma bia ne pedi Bema bia pedie kra once na wa obediu edie ni de is bound to happen madam say it is kanusu is bound to come ushia bema na o de sika na ho otan na se wo mpe na endi sika achi enkoto amanem ya o guest bebele o ma wale ene nkomu nya nkomu gya wale no eso wontimi mfrim ya obi wo ha no ho otan o ne sika eso bia nanum kasa kra anye wonim ha wa wono nam kra na obeti wanim obo control because of the sikanti the bema wo sikana so hwe oba o control the open wo ye kire wo na susum unji ndi se sometimes yes odo enyi ebia na wakohia be man ewomu se umpene mom de but as time goes on no obe nkwala start so mo bem ni ade no obetumi abenya odo so nkwama no nti se wote asese e kase fiti ase na wo nipa no umpena menre mu no unu se enumom enye because odo enyin utumi hu obi prekope ema umpe no awale ya de bia ho etimi di hira bra abobrum awale ya de bia nimonyam se wo wale na wan ya wugya ya wona ma no obi aden se teteno so gewe na awale ya gya no de wo de koye no eno na obenya eno hu sunsanso na obenya je me ka se otma se hye se nipa no umpe no so wo kɔ no so obetuma to ka ma wo obetuma to fia ma wo so bi edu na doa so do besi abu ane do obeye wo no when you sika pa obu ha o discapa no na ne ho letan because of atiatia bia okunu di ma no and how a treatment di ma no ofie no opie kura ye control na no opie ya obema bi wa opie a o ma time of pie obeche watale ahye ye me ka so tuma se wo ye sika nti na ba nti on so sika ho control no de ma wo ye me ka so tuma se enti me ndi sika chi enko wale be ma wo mpe he be ma o sika no ho tai enyi so betima wale no na me ka kire wo ka ne ho fe kura nkeye ka ne ho fa so no hye ntirim se ne ho tai enti man no mo ba nyina na because of sika nti no mo ba ye me ka so tuma se patapase o to na so ba bi e ba hye ntirim se ni sika nti no ba because on sa ho fe di woni bi me time me start movie na me ho nye fensa aho me hye obia bia na me hu ha me sin di nkomo eso me ho ba ye fe no me hu ha wa me sin ni pa bia di nkomo je me ka so tuma se eli sa wo yo ba o kasa man kasa bi wo yo ba na sa wo che ho no ma e ma wani bliska wo be di sika chi na bia enso ho bia betom minim ga bia akọ wale ma bia wiska e chi na ma ne kraman e ne fa no e chi na ma ne kraman ne fa no o ko di sika chi akọ wale ma no eso e chi ma ne hyede ma ne kraman e ne da ne tia ne ka o tia se e se dru ba bi da yale e bre no ti de me kan se tie fu ma mu ndi
bobo kala o si ho yechi oni o so e go dealer ye wo chopa o de wo kan ya chese wo ya hyawo de me kasa tama Debi. ah ya hyawo lai Mr. Debi. I don't know ya hyawo me asem na wo kan me chese se wo yo ba na niema na wo kasa wo ko be ma ho e wo se wo siesie wo se wo yesi e ya hyawo na wo ye ana me mo Na ja tede na wo kan. Me say oba bia onware ya be ma ne da e ya hyawo. That is me. Oboa papa wa remi ma me sa na wo 7 as na wo wale no eno so we Yeah, because any so aware no say say be say o ma bi hyawo so ye dey. No ma twempra no ma wo bo bi say wale no a be ma ne da den e ya hyawo. It's true. Sunsum. Se si a wo bai wa bo celebrities din akama. Se si a pampe se me bisa o se si a se. Nti wa hwa oni patapa hwan na no ho fe. Ma me ne wani nye Ta. hwe be form ma de tere me color hwe be ma rasta hwe me color mo sis party na patapa o run ho as left ahoma on say wo ye ti a left ahoma so de ti no ti ma ho ofe de Ghana han ti e ji sunsum na me nyaaye as Ghana for hwe ya mo say ah ye fa ho ofe so ti me kasa free ma ho ofe mu de me kasa o ti ma se Sunsum. hello Patapa wa ye oboni ben. onye me money bia me kan fo no se me mo nso de nyumunyam de me kasa o ti ma se Matias ye maji atu. Lewe say nyame aboa nyankopon ato ne nsem. Enye ne star no ye na bia kasa de nanim dua sitie no. Bia nko ntimi mfro ba akwa ne lie. The star dom de aboa ye nyina. Mati. Edidi we anyim nyam ho. Mamalistic. Yes, kawa is the most strongest handcuff in the world. Into urema, you think twice. As oba bi ho no ma, one man hand no si sa fa bi ka ho. On the make a sort of say o problem ni say. O problem ni say bia open dodo. Be ma na wa be se ope ye wade bi se oba bi wa hu no say really ya se make a hya wo watua okodi. Ene ye wo de wo hu na wa ye ne lie. Ah da chi pese wo ne bobla. Enti I am proud to you. Obi nso wo ho a wa fra oba akopɛ no. Ebia wa ma 70 Ghana wa te ase age odo nti no. Wo ko frɛ no kra on fa biom. Unji di say no nti na girls na omo yes a. Patro dabi. Ebi a on fa no. Ebi a enam situation a wo ba ye ne se de osi be ye ofie ho. Ye oba bi wo ha, obeda be ma wo sori kwa won siesie mpa so. Osori kwa bi a oyiyi ne mawra so oyiyi ne ma bi tutu a ho aye fi. Wo sori na kwa para be ma dem. Wo siesie ne mpa so. Me patro ne ma bi enu wa me nsi ma wo. Be ma ne be hu se ye be ma ko fa wa okodi kwa fa wo nya hwe be hu se wo ye oba pa. Mini madam fu bi akofa asha woni. Ma me kasa keep quiet. Mini madam fu bi akofa asha woni. Etu eska ane ne kodae. Ade chi treatment again ye ofie ho no ene wa page na chew wa wale no na kwetena America ma wo tre again na kasa na adwuma ene so e O si oyasha woni aha o treska sometimes sika no etimi ma wo ye nneoma wan kasa wuti honum kra obeka se me na metimi aya ade we e ba cho asha woni bi enu wa 5 million da wo ena asha woni obi enu ho na price do 5 isi go ko kra asha woni 5 million o si asha mi feel say obi a onware ye a odi no sunsun bu kwa odi hu odi oba o ya sha woni ye be ma sha da bi o de me di oba ma pe no me ga me kasa me na jam le 5 years say wo girl woni wo girl ko baby e bia mu ko be program bi na wo girl ho aye time no on shemp o she chalote wa ye ni trim basa o be ma de diwechi me pa cho you fifi ba ze be hu so che che na sam na ko ebusuafo we dia o se me papa aye de ye pa se na jat e na one ne ya adwen a me ma wakwanya na wa friend se sia se sunsum so na one ne ya adwen a na wa friend me srem enya tem didie e ya adwen kire niame bi a ekoso your system ne ma emoye e de ntina we eba e de ntina waricha ye baby eba e de ntina na se e ma na aba no omu pe be ma oni sika e de ntina mema no nso aba no omu pe ma omu diom ho omu dom ka mu ni ade nti wo fra enya tem didie 05586568899 mesro free na yendi nkomo enya tem didie kra sunsum asema wo kan die fa baabi no na akoye se obebia enfan hye ni team say like o ko be man chen a me expect hwe yes o de ma wa no waje o ko aboa ho enu nti na wo be ma se oba wo de be ma twempe wo se o suja adwuma bi ye emfa wo be de na nkoto sisi a wo sisi a be de ye obi wo ha akodi sketch ama be ma na ko wale owu ye no
ya ji ajapade nyina free oba ne nsem ene be bi oba na ebusuafo ene makra be dakra eden dem ka so timase mate ase aha nti se wo ni pa na pew na wate ase a opew for dating da che ono baba bra se o hye okwa ho ka se me pew ma me nkodu me ma 100 cedis na wate ase de ene ye terms na makọ wa first kana ma wotimi bodu ya wotimi chire tum aso we je wase me pew be be se me no date na wo so wate ase onya me chanti wo ko ni fi a men ne wa do say me ko na me wi a me sika ba wa ma bia wa fa wo de fa ka because em plan na motwe se be ma ni bia oba so timi support susu we de so na that me ba Bernard a friend in yentie Bernard enum asem hello Bernard okay let me say Bernard wait to me engineer so yes now see the Najat now see the enti se ade Sunsum patch say onu de oba bia oba ba ne nchen bia 100 Ghana on me ma men ka se 100 Ghana your oba bi wo ho no ma ya abrabo na ne obi tun ka se me pese me ye adwuma ma me 10 million obi timi ya ma no obi tun ka se me pese me ye adwuma utimi fa oba utimi so oba we de oyo hiani ofa na na okubie container ma no jiwe nke se me ni sika na wo so de container ni sika ne modidi ana wo da support you me no ene ye fe na abrabo ni nyina ye sika mame ni nyina ye sika because one yes sama na who knows ebi on tna ho oba sika na ade ko ye container ne ma ya oba bi o ha uni sika ka ma men kasa ya oba bo ya chi kula tumwa da police station na daily no as what me ba yenya obi wa ma so they are smarter yenya obi wa homa no so hello Nanaya good evening good morning Obapa hello the line emunye maintaining kapapa Najat Mamalistic yes darling Bible mu kwa chese na Eve sorry to say nimdie sin Adam God created women smarter than a man. Okay. What you say? Oh baby, enye den enkotena bema bi honum na onye sika na onye den oh my oh baby obenye sika obeye japade kwa obema nechi. Ima bebreye nti se mi nim se bema no wo sika na me kona daachin bi mi de bia me so medwin daachin nti sika bia menya no me de bebo me ho ban Messi meye me japade se bema ni wu kra japade omunim no omunjim fi me se bema bia oba be wale ni bia bema no wusika bia no wotimi si edan a one ne yene ne mbatim no wasi oba ne de ama ne se wei eye wo de afa wotimi si ba akoma ne ba wei se fa wotimi si obi a de sika ntu ba je kwam je spite ne man onye japade ma omo wachi but e bia na nye bema bia na obenya sa adwen ne se eye dodo na mo na na ye sa de no unya sa nimde ne se me kwa me pese me su minya me fie ima bebreye obesi dan ko abra ni punumpo nim se e japade we eye me yere de na so ba no mpel wonu be ma wa na oh yes no wa japade na un kan che no ko hu achi a awale ja ne beba na adenti da o ya adenti so na jat me ba adenti na ohun ni na we se hey my wife etumi aya ade enti se oh wa ya ade pa se wan fa nkoto wi ga nche wan fa nko slaying na wetumi ade aye japade no ade na mbo na baso se be ma so koye na oba ne hu a oba be dwen se bi a onye oba afoforo de me ka se otimase eso se ma wale wa oba wo hyemase na se de o ka se eye be ma wo na se otomo oba je se me na me tomo wudi na me di mesike ma wo na se wo de koye japade se ne ma hu na echemi a me fa na me ko hu a me dwa dwen foforo wa ka me ba Kobe Efrefi East Legon. Hello Kobe. Hello mommy. Yeah, good morning. Good morning. Pacho chewaji na enko. Pacho na Sunsum Ahuofe. Hello, Mitiopa. Yeah, na Sunsum Ahuofe. Na Sunsum Ahuofe me ne ya adene pa. But enemba na mo ba no se ye me man ye to mo a. Yam pe mo a like size. Obe hu obi a wa che ne mo ra o kita sumika box no. Any can say o sumika box no mo no ko se ni pa na pe. yes Eso pe o size. Yeah. Yo, medase so free. Share program na mama why? Okay. O kwa ko obi ane to so no. Unim se wo betwia. ana ya oto so na se wo diska na ana se da bi ko pe slave na ni se wo twia. ma me oto so a Enya about
to wakasa be hu oba shepe na ukope no uhu se wo se wuhia ada wo shepe ga be ma na onye shepe mpo asa wa na wo kan se onye shepe kwa utimi disika ka hye no onye se oba bi wo kra wo wakọ hu ne se oye fi na wakọ ye de wakọ ye sa nyoma we nyina wo be nyi na ewie ko be se ja we guso eno so e uja na se woko yakopon na yi ma film Sunsum meba your wisdom ewa humane so hello wisdom. Hello. Yes, morning. Good morning, darling. Good morning. Yeah, yetio kasa. So, kakari pesa mekanisi ho. Yesus someone I meet but our family meeting again. Son said, "Walk of our maybe a uniska." Now about that I think I want one more, and you don't need to baby. And I think I want one very dance you cannot be sitting. And so far, no say that someone is to do. Oh, Oba, Abrabon, you take the menu before Jalu, but in person from could be. And Tinus can be shading me. But so do me, yeah, many massing. What I say. Because of one question of when you be no ocean at the end of it. What I say, we don't know your water not now over sleep. One thing. And no banner for fun, again, no, I didn't want to say. And he says, you can't make the witch in a flower writer. As a so, but you can't so flower writer. My echo dicky. What I say, we will be back. And as an obaba were and a manager with a man and no betting at an ounce. But any general no man at say, from knowing what that. Bet in the door. No one jamming and sequence. I don't know what's a moon. What I say. And in your no can ye our family won't but your family should because of any pa or one thinker. Me And so one man of one to yima won't because of one that before. And I want us as we have been also or what you look on give you a year and leave. What I say. Okay. You. Y'all can my medina no. Asema me kan so no so won tiase a me chidum se. Oba ne de ne ho ta wakofa no. Wasisi ne kama. Usisi ne wie no. Enye ma o di man dey also oba shorto. Oba shorto say uniska. Uniska no oba ne be ja wo sa na we ni pese o kire se. Oba twa ne sa tu awieye. Dem na so timase. Oba se o kire se so wale na. Hwe ne sa akopin so be usika sa o ja wo. Unko no odi say ubetimi ahwe no na ye de ekoy Be ma se wate. Una ukan ye say ubetimi ahwe no wa ye ni bibia na edu be ni o tan na me masiesie wo no wo awase wo to aso na wo ye because one kasa na we di kan akose ubetimi ahwe no wo kapa no enti wo kapa no wadu kwan finfia na be ja na si wo no boss a wo tie me wo say ono no wo tan na ma fa na ma ni ye na because na wama udiska na shem na we wama me hu say wo sika no ubetimi ahwe me because utimi hwe me adent na ba na bi na fe what ya say ubetimi ahwe me ite wo say utimi hwe me akosi baby a ubetimi ahwe ube for the to the end of the road utimi jamming to kwafifisa eh masibebre na jat ni sunsu bi da masibebre e say be take him final words na modi mu social media handles so atujwa asika for mu dikan kasa na jat I'm just one bakasa. Kantanka bakasa. I'm here ba. Kantanka bakasa. Okay. Jesi kantanka ba ibe fa ona se sika sa. Sunsum manen kasa. Na ho fe kita no ho pe. Kantanka ba no ho se. Sika. So sika. Na sika ne sa do be ja no. Be dia shera di Yenko. Okay. Mixia me mame Nayas 1. Me pa chop baby a wo bia no ma feel ye na brefie ma feel e na me chia madam for John na me sister o birthday 31st August patient happy birthday in advance happy birthday in advance e na me chia me mama Alima to Saidia me Facebook handle Miss Equia GH me mama mo ade no na mo de ka na my Instagram handle I am Najat. Me pacha uniska meme. Oje na me ka say. Sika kura bla. Me je o sa me hu ni pa bobo me steady pam. Abusu afo ya fe me Sunsum Ahuofe dua. Yakopon hira Nayas. Onye ne kese no ma ne kwatente. Ewi ase ade a me kan se enkwa ne hia. Ya ndwin sika ho. Sika de beto ye. Ebetima gya ho akọ. Enti enkwa ene ahodin ne hia.
and I'm a chairman of Cassia Eric Cosser from Pong, Overcomers Ministry, and I'm a chair of Sofo Owusu Bempa, Yakupon Shran, Yakupon and Cassia, Mechia Menana Kantanka, Mihuni da, the person who me son who dies, Sana, and Bobo, Messacha, and the Banson of him, Kantanka Bano, who know, or so what, any penny is a fatano. Because God, Ay, sika fatai. get out of here. If I follow my YouTube, my YouTube name, the time on say movie in the coffin. It's YouTube, and Yanka say me produce me movie the Google. Okay. Me short videos, me program. Okay. It's my YouTube name when you Sunsum Ahuofe TV. Sunsum Ahuofe Telly. It's me subscribe my channel na share me. Follow my Facebook page Sunsum Ahuofe. Yakupon share be ya le colonial values aba. It's me. One answer do holo. Ya le colonial values aba. And the hands and tantaza no. I love everybody. Sunsum loves you all. Sasu na yadamu asese moje bre ehwe the Nayas adosho. Wa wo share ye beda wasinya me shira bebre. So wodi we fidie no to ha. Na we ye fi kantaka na utna se ehwe me. Se dia me di kan kan no me tena mu e ma mea me maame. Oba so no Mrs. Papa B. Original Nayas 1. Baby I will be a odo. Me do wate nyame shira bebre. When I call was adia ase adia na kenida so nim enu na nyame efa eye ni ye sa na ode nyonyam we kase we ahye me da wase bebre ye chia ye papa Mr. Safo owo Germany boga papa bi ai Nayas 1 husband no de ekoso nyina be ma pa ono ne nam no so anyame nam no so no de adom ye nti eda na se bebre ena echia Reverend Obofo ncha kase enkoma Reverend Obofo APCA aji won same ena Dr. Reverend Pegata Macro breaking yoke Faya ya Mami ye boa esiedu ncha kase ekoma eda wase bebe Reverend Mrs. Papa bi Mami Gold Mami ye boa on pai bo wo do ni nkwan hyesem ena ma yeti na nyame ekan ho na boni bia entu ye mi ameka sesu ye frebe Mamalistic Instagram Mamalistic one follow me na ye bedi nkomo mi chia ya mami oba time pa Doris Ma Doris, nyame shira why so di Nayas Ahuofe duade adom ye na nam so ma Ghana enya we nyina edamase bebre dase ne ye be se hia the Nayas Ado Show. I'm so happy watching my mesmerized. I'm so happy watching my mesmerized. I'm so happy watching my mesmerized. I'm so happy watching